Prema slici koju možemo vidjeti 2. Ševala, danas vrlo mali broj braće i sestara zijareti heroje, šehide naše i selami ih. Malo je onih koji, zahvaljujući njihovoj žrtvi, imaju priliku raditi u općini, u školi, u sudu, u bolnici. Malo je onih koji, zahvaljujući njihovoj žrtvi, slobodno uče i studiraju, pokazalo da tu žrtvu cijeni i da je želi pamtiti, izražavajući zahvalnost zijareteći ih. Šehidi i naši borci su zaslužni, pa mi danas uživamo blagodat slobode, mira. Uživamo blagodat življenja svoje vjere i baštinjenja naše tradicije. Da ne bješe njihove spremnosti na borbu i njihove neizmjerne žrtve, samo Svevišnji zna kakva bi nam sudbina bila. Zato na dan šehida, draga braćo, čujemo li? Šehidi nas sve pitaju: kakva je tvoja spremnost na žrtvu? Koliko se žrtvuješ za opće dobro? Koliko vremena i truda, dragi učenici i studenti, žrtvujete da budete dostojni slobode koju smo vam podarili? Mi od vas zahtijevamo i očekujemo da budete najbolji u tome što radite, kao što mi bijasmo i svojim trudom i borbom zadobismo Božiju pomoć i pobjedu. Nasrum minallahi ve fethun karib. Vaša tinta ispisana u tekama vašim, vaše knjige i udžbenici su prema poslanikovoj riječi jednaki krvi šehidskoj. Dođite na naš dan u posjetu nam, da vas podsjetimo na vaš put i vaše obaveze, da vas podsjetimo na nužnost vaše žrtve, kako bi ono što smo mi izborili bilo sačuvano. Koliko vremena i truda, dragi narodni poslanici i od naroda izabrani dužnosnici, ulažete u dobrobit svog naroda, svoje lokalne zajednice, domovine svoje. Mi, šehidi, nismo žalili truda da ne damo neprijatelju da nam uzme slobodu, da nam uništi pamćenje, da na ovim prostorima iskorijeni sećdu. Mi smo živi. Bog uzvišeni vas o tom obavještava. Nismo vas vidjeli na našim mezarjima u 2. Bajramskom danu, našem danu. Niste nam donijeli selame i bajramske čestitke, a može biti, dragi narodni poslanici i državni dužnosnici, da vas je stid, da se sramite svoga djela i svoje nespremnosti da se žrtvujete za dobro naše djece. Od vas očekujemo, baš radi naše djece koju smo vam u emanet ostavili, da se ili promijenite ili odstupite. Naša djeca zaslužuju poštene i odlučne borce za njihovu budućnost. Ni mi, ni oni ne želimo da budućnost imate samo vi, koji ste i na mezarja nam zaboravili doći. Naša je želja da nas Allah Svevišnji opet na dunjaluk vrati, kako bi se borili i opet izuzetnu spremnost na žrtvu pokazali, jer ciljevi za koje smo se borili su veličanstveni, a borba za njih vodi na najljepše mjesto. A borba nije završena, niti su ciljevi postignuti. Zato, braćo, svako neka se na poslu koje gradi, na funkciji koju obnaša, maksimalno žrtvuje. Neka se zemljoradnik na njivi žrtvuje, neka se radnik u fabrici žrtvuje, neka se učitelj u školi žrtvuje, neka se poslodavac da radnika zaštiti i da mu bude dobro žrtvuje, neka se roditelj da što bolje odgoji djecu žrtvuje, neka se djeca da što ljepšu starost požive mu roditelji žrtvuju. Neka znamo da bez žrtve svih nas nema uspjeha, nema pomoći Božije i pobjede. Ako vi, međutim, niste spremni žrtvovati ni toliko da nas zijaretite u našem danu, onda je pitanje borbe za postizanje ciljeva za koje smo se mi borili
vrlo upitno. Draga braćo, ne idemo mi šehidima u zijaret kako bi njima uljepšali ahiretski život. Mi tamo idemo kako bismo iskazali poštovanje prema njihovoj žrtvi i čuli njihov glas, čuli njihov poziv upućen nama, a glasi: žrtvujte se i bespoštedno borite na Allahovom dželešanuhu putu. Uzvišeni Bože, pomozi nam da ne iznevjerimo emanet šehidski i da naša borba bude dostojna njihovog poštovanja. Amin.